Icheko to malwe lo muntosa boyson wegelegela ido mori atos loi ikilai na gole opure kote matira nora amwayo na bukete kotem kere ka Jennifer Adebe na elom nitingisda abukete ko kere kesi ineri tos ipodesa keche pitinga Adeksi na ija Apugani ojai ingara kiteso owaila ijenge da kuni jo mame tishiriki lo apere ringa lemunu na arabu ngo kede jautene la rononi ochalo da dolu ngone bakai boya isirigini lo ajengyo imame tengi sirigini ejitu ngene ne rono doketa tingin ngesa kotoringa Apugani topola Adeksi na anwa jaunu so na ramsi peragwela kila busu pisoi ike mini pore kera nyama deja tere jana kineberi julakin kede ejautene la na sinda jeno bedo la pakidong ni yata kina de par kwanani jai so yongo bera anuka kapa de be Jennifer eta jokita ngakirong nunoi otakano to nara kwana saltera el center 4 asubiti balere de kisika eniko saina ochalo kese polo bonbe ikoto so areda utapugani angarakini sopo na ngara kisopo na ngon tetere kwana da Adeksi ni na polo na ngarakiti soda achamuntu ngeke una Adeksi konya bere no polo kari ke una Adeksi polo oja se chabi kieda oja sa kila busuda oja bere ngin bore kere paradol nare dila do chabangor agweli kiane agweli do dare mamete jiko ai bodi du mani jangaki iko tenenda lo rapol ne cholongo LOC Serere Town Council Emmanuel Akeba Pach ageonte na lapa okwango okaruka lo ija ikinener kene jasito nganges obo elip atukononu einono kanoino ichu aiganga kin anwaike on Adeksi no Serere Health Center 4 kitona rauna Adeksi na a district. We your subjects from this Serere we are appealing to the diaspora to help us rehabilitate our health center and to make it a district health hospital with the right equipment. Right now we have the old traditional buildings for health center 2, but now we are called health center 4. But the population has grown so much that health center 4 now needs to be a district hospital, well equipped with the right machineries, the right technical people, the doctors, the nurses, and so on and so forth. Also the right clinical officer Adeksi na Serere Health Center 4 Stephen Alelo ngesi igangita omisoit na Aikeun na doketa na Adeksi ana yo erai kwana itunga lupeka anyu tu nara na solitigiaro nine adigene ikoni katu jadi manya yako ni bero yo boni ke da ko ni muchala ti morte bere setada urunde siko pendi di kunya kinete bere idolo ti dwe yari ake polo banyari nyo ikoro ja nyare tada ikoro bo ja duku ne kaide jele pere ti dwe lo apolo ros ne sikwana Serere da dolo kadoke daiti na Adeksi na akepolo benu chei health center kere referring ai tutungane lo ipunoi etwa nya jo kapa nani ai bo lele bitunga wodi ni kere lele ba che ferete kwa tijo so ebune kada lo ike ebune kada lo ifuro ebune kada lo anepero nepero kitunga akepolo ba nyari Serere na arai ikono kwa nado kataiti na hinyo na district hospital. Kanuka TV East Patrick Odongo ko Serere district.